Ja sam jedna jadna ptica u zlatnom kavezu. Dobar, nisam tako bespomoćan. Bakica mi me pustila da letim okolo ko sve druge ptice. O, tko bi rekao, mislim da smo riješili naš problem. Leteći kavez za ptice. Vaš kanarinac može u sigurnosti kaveza lepršati, a da se nepotrebno ne izlaže opasnostima i tome slično. Mi smo odmah tu na uglu, cijena popularna. Tebi će se to sigurno svidjeti, Kiki. Moći ćeš sad izlaziti u dvorište bez straha od one tamo zločeste mačke. Joj, kako lukava sprava, a kažu da ima i mlazne motore. I sigurnosni šljem ide uz to. Rukuje se lako, da se pokrene, povuče se ova poluga. Baš tako. Joj, pa to stvarno leti. Čekaj, pazi na luster. Samo želim da otvorim vrata. Zdravovica maca, što kažeš na moj novi kavez? Osvajam nebeska prostranstva. Ma zašto se mi čitav svoj život uopće mučimo? Treba detaljnije proučiti upute. Zaboravio sam što se radi u slučaju magle. Provjeri broj okretaja. Ako ti vjetar puše u nos, povećaj broj okretaja. Pilot Nišanđi, otkvači bombe. Sad te imam konačno. Misliš da si me prešao, jeli, a? Ma nemoj, pa imaš pune ruke. Ma nemoj, tad više nemam.
Avijacija će vas naučiti da letite. Oslušat ću jedan semestar, a nakon toga čuvaj se patifo.